Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje ulike ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke ucephe izi-notification bell ukuze uthola ama-notification uma kukhona ke i-video esifakayo. Transfer news kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kumakhosi i-Kaizer Chiefs umdlali obelinkwa kakhulu kuyona ke i-Kaizer Chiefs njengamanje ngizokupha i-update ngaye ke uLangelihle Phili obegijima ke kuyona ke laphana ke iStellenbosch FC. Impela ke kuthiwa kuyathembisa ukuthi ke engathi ke i-Kaizer Chiefs izomsayina noma kunini kusukela manje. Lo mdlali ke kuthiwa ke njengamanje useyekile ukutraina nayo ke laphana ke iStellenbosch FC. Impela ke umthombo uveza ukuthi ke engathi ke i-Kaizer Chiefs already lo mdlali ke isimsayinile. Sesikulendele ukuthi ke i-Kaizer Chiefs siyibone ke imethula njenge new signing yawo ke amakhosi entsha laphana ke uLangelihle Phili obegijima ke laphana ke kwiStellenbosch FC. Impela ke amakhosi siyawabongela ukuthi ke agcine emtholile lo mdlali ke onekhono ngalendlela le eyisimanga. Iyona update engiyiphethe ke njengamanje. Like ivideo, subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ahlangabezana kwivideo elandelayo, nisale kahle.